Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, bugün iç dünyamızdaki yoksullukları gideren, kalbimizi manevi bir hazineye dönüştüren ve dilediğine dilediği kadar lütfeden çok kıymetli bir ismi şerifi, Ya Muni ismini zikretmek için bir aradayız. Hayatın akışında bazen maddi ve manevi eksikliklerin verdiği ağırlığı hissederiz. Oysa Ya Muni bizleri ihtiyaçlarımızın ötesinde bir gönül zenginliğine kavuşturan varlığıyla içimizi ferahlatandır. Şimdi tüm kaygıları ve dünyevi eksiklik hissini bir kenara bırakalım. Rabbimizin bizleri hem dünyada hem ahirette zenginleştirmesi niyetiyle bu mübarek isme sığınalım. Her bir zikir ruhumuzdaki darlığı gidersin, gönlümüze eşsiz bir kanaat ve sonsuz bir huzur kapısı açsın. İyyâ mukni, 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 İyyâ mukni,
mukni, ya 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 mukni,
Yamukni, 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 Yamukni,
Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni, Yamukni,